Soalan 8. Okey murid-murid, soalan 8 ya. Okey, dia kata given the gradient function of the curve, macam sama gradient function, this is dy dx, has a turning point at p equal 3. So kat sini ada banyak clue. Okay, find the value of p. Gradient function dy dx. Okay, turning point. Okay, what the formula of turning point? Dy dx equals 0. Okay, ini semua kena tahu. Okay, so how to find p? Okay, so kita boleh dapat p ni. Okay, kita dapat dah p. X kita p3. Okay, this is gradient function. Bila kita substitute p in this gradient function, kita akan dapat gradient tangent. Okay, mesti dy dx equals 0. Ni turning point. Ni turning point. So, how to find x? Mesti dy dx equals 0 kan. Jadi, kita equalkan 0. Okay, cikgu substitute x equal p. This is p, this is x sama. Okay, selesai. Okay, jadi p as a subject. Positifkan dan kita akan dapat cube root of 8 dapat 2. Jadi kita dapatlah value of p, SAS. Alright, seterusnya, determine whether the turning point is maximum or minimum point. So how to find? Okay, how to determine? Okay, by using the second derivative. Okay, second derivative. This is second derivative. When your second derivative, when we substitute the x in the function after the second derivative, if the value more than 0 or positive, that means minimum. If the value less than 0 or negative number, maximum. So let's do the second derivative. Okay, when x equal 2, alright. Okay, cikgu dah bagi pula turning point dia. Okay, turning point dia tadi 2, 3 kan. Okay, kita dapat dah. So this is dy dx. Okay, do the second derivative. Negative 3x square. So, by using x equal to, substitute here. Okay, we have to identify whether the value is positive or negative. Right, so wow, the value is negative 12. Kamu harus tunjuk, negative 12 is less than 0. That means maximum. So, the turning point is maximum point. Tulis balik what your point and then state maximum point. Alright, SAS. Okay, the question B. The volume of air is a spherical balloon. Blah blah blah. Okay, balon diisikan dengan udara dengan kadar rate. Okay, bila rate dia udara, isikan udara. Okay. Macam tu cara kita nak fikir untuk keluarkan simbol. Okay, ni cara cikgu lah. Udara confirm volume. Jadi volume dengan rate, that mean dV dt. Kat sini dV dt. Okay, calculate the rate of change of radius. Rate of radius. Rate selalu duduk bawah dt. Radius punya rate dr dt. Macam tu. So, ini yang kita nak cari. So, dia bagi lagi radius is 6. So, macam mana kita nak buat formula? Apa yang cikgu buat, apa ni? Question mark ni. Ini yang cikgu keluarkan dahulu. Pecahkan dr dekat atas, dt dekat bawah. Jadi, siapa yang perlu berada di sini? Atas dan bawah ni. Jadi, apa maklumat yang kita dapat? 189. 189 tengok dv dt. Jadi, atas dt adalah dv. Sini dv, dv. So, dapat lah. Jaya lah. Ini kita punya clue. Jadi, kita dah ada dv dt. 189. Kita kena cari dr dv. So, sphere. Okay, apa formula volume of sphere? Okay, this is volume of sphere. 4/3 pi r cube. Kita differentiate. Kita dapat dv dr. Okay, dapat dah dv dr. Lepas tu kita dah tahu our r is 6. Substitute 6. Kita dapat 1/4/pi. Okay, so tapi dekat sini dr over dv. Cikgu cari ni dv over dr. Okay, kita reciprocalkan dia. Reciprocalkan dia. Dapat 1 mark. Alright, teruskan. Kita dapat 21/16 pi. SAS. Alright, okay. It is found that the balloon is leaking and the radius decreases from 20 to 19/1. Okay, volume semakin mengurang. Okay, from 20 to 19/9. Determine the approximate change. Okay, so apa itu approximate change? Okay, delta V. Okay, R. Okay, kita dah ada delta R. Maksudnya perubahan R. So, yang lama tolak yang baru. Okay.
yang baru kita tolak yang lama, kita akan dapat negative 0.1. Decrease maksudnya negatif. Our delta R is negative. So, approximate change, okay, 20 tu adalah your old value of R, 20. So, kita nak cari delta V dulu. What the formula of delta V? dVdr times delta R. Okay, so dVdr kita dah ada. Okay, pi R square. Okay, pi R square kita dapat tadi kan. So, delta R kita dah ada kat sini. Jadi, substitute saja. Okay, R kita R kita 20 tadi. And then, delta R negative 1. Darab. Okay, this is our delta V. Okay, delta V dari kita dapatlah approximate change untuk V.